Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanit dalam hati, sabilam dalam badan, dalam lindung Tuhan Allah pelara. Tanit dalam hati, sabilam dalam badan, dalam lindung Tuhan Allah pelara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, Kajet Bedah, waktu kamu tunjukkan Mbak Pohle lewat 58. Kamu lagi segota, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, Kajet Bedah, waktu kamu tunjukkan Mbak Pohle lewat 58. Waktu ji Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Watek kasau, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Watek kasau, watek kasau. hai ibu bapa yang mendengar, hai Kajet Bedah. Watek kasau, hai ibu bapa yang mendengar, hai Kajet Bedah. Watek kasau. Tak pesumbuh pesumku aja tak paju non keluarga. Tak pesumbuh pesumku aja tak paju non keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Watek kasau, watek kasau. bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan geprek-prek umat manusia. Bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan geprek-prek umat manusia. Urang puasa malam tarawih, pahala lebih melipat ganda. Urang puasa malam tarawih, pahala lebih melipat ganda. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Watek kasau, watek kasau. tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanit dalam hati, sabilam dalam badan, dalam lindung Tuhan Allah pelara. Tanit dalam hati, sabilam dalam badan, dalam lindung Tuhan Allah pelara. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedah. Watek kasau, watek kasau. wahai rakan lu
umat Islam inangan agam duhangan muda pasti tahawa nikmat Ramadan lam sidon sajan jedanya rasa. Hai ibu bapa yang mantong tengen, hai kajer bedah wate kasau tak pesu umbu pesu kuah ngajeta pajo lan keluarga. Allah nebejet umat lam alam penuh pikiran dengan tenaga guna jimandum bubut amalan urangan malam tanya kerja. Hai ibu bapa yang mantong tengen, hai kader bedah wate kasau tak pesu umbu pesu kuah ngajeta pajo lan keluarga. Dalagai doa basir Tuhan Khalikul alam sira yang esa bergepe ampun dum kesalahan dum umat Islam berasa syurga. Hai ibu bapa yang mantong dengen, hai kajer bedah wate kasau tak pesu umbu pesu kuah ngajeta pajo lan keluarga. Kamu lagi segodo, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, kajet budah. Waktu kamu tunjukkan bapah put lewat 5 minit. Kamu lagi segodo, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, kajet budah. Waktu kamu tunjukkan bapah put lewat 5 minit. Waktu ji, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.